Mekudang-kudang desa ring Kecamatan Banjar, ngemargiang dreste nyakan diwang, ring angkul-angkul paumahan soang-soang. Dreste puniki setata kelaksanayang, sesampun rahina penyepian, pina kesimbul ngelebur dasa mala ring angge sarira. Makudang-kudang desa ring wewidangan Kecamatan Banjar Buleleng laksanayang dreste sane kebaos nyakan diwang. Sekadi sane kejantenang ring desa Gesing miwah kayu putih. Ngawit saking rahina rediti semeng krama irike lebet midabdabin serana sane kabuatang. Silitungil krama niluh ayu kartiani ngangkenin iening banget nyantosang galais kadimangkin. Ring pemargin drestani puniki ipun presiden mapupul sareng samian keluarga sanes lami puniki akehan wenten ring dura desa. Ring galai puniki taler kaanggen sima krama pantaraning krama wiyaden keluarga. Siosan punike taler kapercaya presiden ngelebur male ring angge sarira. Makudang-kudang ajeng-ajengan kasia gayang saha kaajeng sareng keluarga. Apa ini Bu masaknya? Pak Geni datang ring lebuh. Ya. Rutin setiap tahun. Ya, masaknya apa Bu? Mayam itu pisang goreng. Terus apa lagi? Ah, itu aja. Sama nasi. Anak-anak ikut semua Bu ya? Ikut. Di sini gimana Bu rasa kekeluargaannya? Silitungil krama imade seputaran latarang, drestes kadi puniki sampun ketami saking dumun, kemargiang satungil rahina ngembak geni, rahina sesampun nyepi. Nenten kauningin dawak pidan, pengawit kewentenan tetamian puniki. Tradisi lama ini tradisi dari nenek moyang. Apa? Ya sekarang satu silaturahmi keluarga. Semua masyarakat wajib Pak ya keluar. Nganutin ring panglimak zaman drestani puniki kearepin antuk makudang-kudang pakibah. Wenten rasa osah yening drestani puniki jagi katilarin krama irike. Pemerintahan desa state ngelingang saha nyobiahang ring krama saking sedurung nyepi ngesiarin indik dreste puniki majeng krama mangde preside kemargiang. Sosiawan miwah Yuda.